امروز سه‌شنبه است و شما را به تماشای برنامه خبری رادیو آزادی دعوت میکنیم. شعله گلخوجه هستم. سلام. با هم میبینیم که در برنامه 11 سентябр کدام موضوعات مطرح میشود. мехост тарконад. мақомоти тоҷик аз боздошти нафари хабар медиҳанд ки талош дошт дар айни ҷашни истиқлол шӯъбаи корҳои дохилиро мунфаҷир кунад. дар як тараф мухолифин, дар як тараф намояндагони ҳукумати Тоҷикистон. нишасти ҳуқуқи башар дар Варшава идома дорад. туркманистон билохира ба мактуби вазорати нақлиёти Тоҷикистон ҷавоб дод, вале мушкилоти ронандаҳои тоҷикӣ дар марз банд монда кай ҳал мешавад маълум нест. мақомоти амнияти мегуянд дар ноҳияи Фархорро аз кӯшиши таркондани бинои шӯъбаи корҳои дохилӣ пешгирӣ карданд. Ба гуфтаи онҳо дар ин робита Баҳриддин Шарофиддинови 38 сола дастгир шудааст. ӯ мехостааст бо маводи таркандаи худсохт шаби 9 сентябр дар айни таҷлил аз ҷашни истиқлол ин биноро мунфаҷир кунад. сокини деҳаи Гулшан баъди раҳоӣ аз зиндоне дар Русия ба гурӯҳҳои террористӣ пайвастааст. ба зидди ӯ бо иттиҳоми зархаридӣ парвандаи ҷиноятӣ боз карданд. дар пойтахти Лаҳистон шаҳри Варшава имрӯз ҷаласаи созмони амнияту ҳамкории Аврупо ба кори худ идома медиҳад. нишасти солонаи ин созмон ки марбут ба ҳуқуқи башар ва интихоботи демократист 10 сентябр оғоз шуд. дар ин баҳсу баррасиҳо 57 кишвари узви созмон аз ҷумла намояндагони ҳукумати Тоҷикистон ва мухолифини кишвар ширкат доранд. дар ин ҷаласа дирӯз чӣ гузашт ва имрӯз дар кадом мавзӯъ суҳбат мешавад? Мумин Аҳмадӣ аз Варшава тафсилот медиҳад. қарор аст чанд лаҳза баъд дар ин толор ҷаласаи созмони амният ва ҳамкории Аврупо дар мавриди озодии баён доир гардад. дар ин ҷаласа намояндаҳои созмонҳои ҷамъияти ва намояндаҳои ҳукумати Тоҷикистон низ ширкат мекунанд. албатта ин ҷаласа махсус барои Тоҷикистон бахшида нашудааст, аммо намояндаҳои ҷониби Тоҷикистон имкон доранд дар ин ҷаласа суҳбат ва суханронӣ кунанд. ин ҷаласа имрӯз то бегоҳ давом мекунад, аммо дирӯз ҷаласаи ифтитоҳӣ дар созмони амният ва ҳамкории Аврупо дар Варшава идома кард. дар он ҷо ҳам мухолифини тоҷик ва ҳам мақомоти Тоҷикистон суҳбату суханрониҳо карданд. аз ҷумла Низомиддин Шамсиддинзода муовини аввали вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон суҳбат кард ва аз ҳузури мухолифини тоҷик дар ҷаласаи созмони амният ва ҳамкории Аврупо изҳори нигаронӣ кард. ӯ гуфт ки террористро набояд бо хубу бад ҷудо кард. дар посух намояндаҳои созмони амният ва ҳамкории Аврупо низ гуфтанд ки ҳанӯз далелҳои 100% рӯи даст нест ки намояндаҳои ҳизби наҳзати ислом ва гурӯҳи 24 ширкаташон дар амалҳои террористӣ собит шуда бошад. замоне ки Низомиддин Шамсиддинзода дар ҷаласаи созмони амният ва ҳамкории Аврупо суҳбат мекард, замони суханронии он мухолифини тоҷик дар даст шиорҳои озодии сиёсӣ, озодӣ ба зиндониҳои сиёсӣ дар даст доштанд ва зимни суханронии ӯ садо баланд карданд. ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ аз Варшава гузориш медод. ҷузъиёти бештари нишаст дар вебсайти радиои Озодӣ дар ҷараёни рӯз гузошта мешавад. аммо ман рӯ меорам ба мавзӯи дигар. Туркманистон мушкилоти убури мошинҳои боркаши Тоҷикистонро аз қаламрави ин давлат ба масоили амниятӣ рабт дод. мақомоти ин кишвар дар номае ба унвони Тоҷикистон навиштанд ки нигарониҳо аз қочоқ шудани маводи мухаддир Туркманистонро маҷбур кард ки даст ба ин иқдом зананд. тахминан 20 рӯз мешавад ки ронандаҳои даҳон мошин аз Тоҷикистон дар марз бо Туркманистону Эрон банд мондаанд. дар ҳамин ҳол ҳамсояи кишвари дигар Узбекистон ҳаракати автобусҳоро ба 3 масири Тоҷикистон ба роҳ мондааст. тафсилоти бештари ин ду мавзӯъро ман аз ҳамкорам Каюмарсиято қабл аз шурӯи барнома пурсидам. суоли аввали ман марбут ба хатсайрҳои нав миёни Тоҷикистону Узбекистон буд. бо идомаи тақвияти ҳамкориҳо байни Тоҷикистону Узбекистон, ду кишвар ҳаракати мусофирбарҳоро дар 3 шаҳри якдигар ба роҳ монданд. аллакай сокинони Тоҷикистон метавонанд ки тариқи мусофирбар аз шаҳри Душанбе ба шаҳрҳои Термизу Деҳнави Узбекистон ҳаракат кунанд ва мардум барои ҳаракат дар ин масир ҳамагӣ $9 пардохт хоҳанд кард. ҳамчунин дар шимоли Тоҷикистон аз шаҳри Панҷакент ба шаҳри Самарқанд автобус ёки мусофирбарҳо ҳаракат мекунанд.
طور ما میدونیم مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان در آخر سال 2016 هم بهبود یافت و در اولین روزهای بهبودیابی مناسبت پرواز هواپیماها به راه مانده شد. بعداً قطارها به حرکت در آمدند. یک قسمی راه تخریب شده ختلان اموزنگ هم برقرار کرده شد. سپس در ماه می امسال حرکت مسافربرها در بین شهر خوجند و تاشکند به راه مانده شد. مقامات میگن که با زیاد شدن رویهای مردم تجارت بین دو کشور هم افزایش یافته است و در حال حاضر به قول مقامات بنا به اطلاع رسمی این دادگریفت به 100 میلیون دلار رسیده است. در حالی که بعد 12 ساله محدودیت ازبکستان دروازه خود را بر روی تاجیکستان باز میکند، ترکمنستان بیش از 2 هفته می شود مرزش را بر روی ماشین های تاجیکستان بسته است. من از کیومرز سرنوشتی راننده‌های در مرز درمانده را پرسیدم. عین حال این مسئله بند ماندن ماشین ها در مرز ترکمنستان در گذرگاه لطف‌آباد هنوز حل نشده باقی مانده است. همین روز 11 سنتبر بعضی از راننده ها با رادیوی آزادی در تماس بودند، تماس گرفتند و گفتند که 2 هفته باز انتظارن که راه باز می شود و آنها از طریق ترکمنستان به تاجیکستان خود را می رسانند. آنها میگویند که در این مدت بعضی غذا و پولی که داشتند تقریبا تمام شده است و آنها از گشنگی و از انتظاری اذیت میکشند و از مقامات میخوان که هرچی زودتر راه حل مثبت این مسئله را پیدا کنند. در همین حال یک منبع در وزارت نقلیات تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت که جانب ترکمنستان به نامه آنها پاسخ داد و این مسئله یعنی بند ماندن ماشین ها را بیشتر به مسئله امنیتی ربط داده است، ولی این منبع ما جزئیات نامه را آشکار نکرد. با این حال وزارت نقلیات از راننده ها دعوت کرده است، مصلحت داده است که بهتر است خود را از طریق مرزهای آذربایجان و قزاقستان به تاجیکستان برسانند. وزارت میگوید هرچند این راه طولانی هست و پرخرج، ولی در حال حاضر یگانه راه حل مسئله همین است. خود راننده ها هم میگن که میتوانند از این مسیر استفاده کنند، اما گذشتن از مسیر آذربایجان و قزاقستان با آنها 4-5 هزار دلاری خرج زیادتی میارد و ممکن است که به تاجران زیان زیادی رسد. کیومرز عطا بود که با ما صحبت میکرد و ما نیز در نوبت خود امیدواریم که مشکلات راننده های تاجیک به زودی حل می شود و آنها میتوانند به مکان خود برسند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در شهر بندری گاتونی در پاکستان یکی از بزرگترین محل‌های ویران کردن کشتی‌ها در جهان موقع دارد. جایی که کار در آنجا بسیار خطرناک است. ماه اپریل سال 2016 در این منطقه بنابر آتش گرفتن یک کشتی کهنه 10 نفر هلاک شدند. گزارش همکاران ما از صدای آمریکا مشکلاتی را نشان می‌دهد. کارگران گاتونی هر روز با آن روبرو هستند. وقتی کشتی ها کهنه و غیر قابل استفاده می شوند، آنها را به محل های به مثل گاتونی می آرند. در اینجا هر سال صدها کشتی را می شکنند و به اشیاء خام و قسم های علاهیده تبدیل می دهند. در جهان فقط 4 محل ویران کردن کشتی ها هست، چون که نه همه جا ساحل های عمیق برای آوردن کشتی دارند. گاتونی این شرایط را دارد. برای شکستن یک کشتی از 30 تا 40 روز لازم است. کار در اینجا خطرناک است. به سبب مجهز نبودن و آموزش ندیدن، کارگران در اینجا که میلیاردها دلار فایده می‌آورد بسیار وقت آسیب می‌بینند. فقط با ترکیب‌های آهنی کار می‌کنیم. هر وقت می‌تواند ترکش رخ دهد. البته در خبرها دیده اید هر ماه 2 یا 3 نفر هلاک می‌شوند. کاری بسیار سخت و دشوار است. هر صبح پیش از کار آمدن همیشه فکر میکنیم که به خانه برمیگردیم یا نه. در اینجا در یک فلاکت بزرگ در ماه نوامبر سال 2016 هم 26 کارگر کشته و 60 تن دیگر مجروح شد. از آن زمان تا کنون به گفته کارگران شرایط کار را بهتر نکردند. خطرناک تو ہیں مگر ہمارے یہاں کے جو مالکان ثروتمند اینجا کار را مشکل تر کردند، چون هیچ تدبیرهای امنیتی نمی‌اندیشند. با وجود این ما از ناعلاجی و برای پیش بردن زندگی در چنین شرایط کار را ادامه می‌دهیم. ما کم بی‌ذاتیم، مگر از کار در چنین شرایط سرپیچی کنیم ما را می‌رانند. اما مالکان محل کشتی شکنی میگویند معیارهای امنیتی را نظارت میکنند. به گفته آنها هم حکومت و هم مالکان مسئول امنیتی کارگران هستند. پہلی تو ہم گورنمنٹ کے اوپر چاہتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ اس کو فیسلائٹ کرے
ҳукумат бояд кӯмак кунад. онҳо аз ин ҷо даромади хуб мегиранд. дуввум, иттиҳодияи киштишикании мо ҳам масъулият дорад. мо ҳам метавонем барои беҳбудӣ чора андешем, аммо ин масъала чандон бузург нест. киштишиканӣ на танҳо барои коргарон, балки барои мавҷудоти баҳриву мардуми атроф зиёновар аст. қисме аз партобро ба уқёнус меандозанд. моддаҳои кимиёвӣ сабаби бемориҳои роҳҳои нафас шуданд. ҳамаи ин мояи ташвиши 12 000 коргарест ки зиндагиашон аз ҳисоби киштишиканӣ пеш меравад. ва як хабари дигар ҳам дорем. Малия Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, зимни сафари имрӯзааш ба вилояти Мухтори Бадахшон аз пайвастани ҷавонони ин минтақа ба сафи гурӯҳҳои тундраву террористӣ изҳори таассуф кардааст. ӯ 11 сентябр дар ҳузури сокинони ноҳияи Ванҷ гуфтааст, бо сабаби бесаводиву пастии маърифат идеи аз шаҳрвандони Тоҷикистон, аз ҷумла сокинони ноҳияи Ванҷ дар фаъолияти гурӯҳҳои харобкори террористиву ифротгаро шариканд. ба гуфтаи мақомоти расмӣ, аз вилояти Мухтори Бадахшон 45 нафар ва аз ҷумла 25 тан аз сокинони Ванҷ ба Сурияву Ироқ рафта, аз ҷумла ба гурӯҳи ба ном Давлати Исломӣ ҳамроҳ шуданд. нигоҳе меандозем ба Хуҷанд. Дар театри шаҳри Хуҷанд намоишномаеро ба саҳна гузоштанд ки ҳадафаш бедор кардани ҳисси инсондӯстӣ будааст. муаллифонаш мегуянд афзудани ҳодисаҳои қатли пайвандон аз дасти ҳамдигар онҳоро ба офаридани ин саҳна водор намуд. яке аз нақшҳои асосиро дар он овозхони тоҷик Дилноза Каримова бозӣ мекунад. тафсилоти бештар дар гузориши Шодмониятӣ. фақат гирад замин ӯро ба оғӯш. қатли ҳобил ба дасти бародар, носозгориҳои рӯзгор ва бахшишу аз ҳамгузаштанҳо аз саҳнаҳои асосии намоишномаи қобил буд. қобил бародараш ҳобилро аз рӯи рашк мекушад, аммо рӯҳи ҳобил бародарашро мебахшад. зиёд шудани ҳодисаҳои монанд қиссаи қуръонии ҳобилу қобилро бо аҳамият кардааст. як ҳодисае ки ба ман гуфтам ки ман нақл кардам ки ман ҳайрон шудам. падару писар ҷанг мекунанд, бархаша мекунанд, падар бо кор писарро заданӣ мешавад. писар аз дасти падар корро як ноч карда ба падар мезад. ина бинед чӣ хеле як замонае омадааст. дилноза каримова овозхони тоҷик бори аввал дар саҳнаи театр нақш меофарад. тасаввур намекардам ки чӣ хел рол бозидан мумкин аст. вақте ки ба ман гуфтанд ки дар онҷо дар як спектакл ҳам нақши модарро ҳам нақши духтарашро иқлимаро бозидан дар кор, ман гуфтам ман метарсам ки ба талаботи шумо ҷавоб медиҳам. намоишномаи қобилро авлиёқул хоҷақулӣ, коргардони театри шаҳри Конибодом аз рӯи песаи Ҷорҷ Байрон рӯи саҳна овардааст. ҳар насл дар театр кӯшиш мекунад ки ин масъаларо бардорад. чаро миёни бародарон нофаҳмӣ вуҷуд дорад ва то куштори якдигар мерасонад. мо ҳам кӯшиш кардем ки ин масъаларо ба баррасӣ гузорем. намоишномаро нахустин бор рӯзи 5 сентябр дар саҳнаи театри шаҳри Хуҷанд ба намоиш гузоштанд. ва вазирати дифои Тоҷикистон мегӯяд низомиёни кишвар дар як размоиши ҳарбӣ дар Амрико ширкат доранд. ҳадафи ин машқи низомии муштарак ҳимояти марзҳо, тамрини амалиёти зидди террористӣ, мубориза бо қочоқи маводи мухаддир мебошад. با امید خبرهای خوش و تنصیحاتی شما نشر نوبتی برنامه خبری را به پایان می‌رسانیم. خبرهای بیشتر از این شما را در سامانه رادیو آزادی منتظرند. همین گونه در یوتیوب نیز می‌توانید گزارش‌های دیدنی را پیدا کنید و تشکر می‌گویم که امروز برای ما بودید. با ما بودید. روز خوب داشته باشید و تا برنامه فردا خدا نگهدار.